Kanye kedai kakajwani Shillong kebujuan cepi HFM Shispalai .3 MHz kumju hulai spat sopinyo .meters medium wave bedangkat poplas panu pesau kilohertz pat kumju ru hag news on air app pat DTH pat hag ne report nong cepi program na Lampung di kena. Saya sian pat ngipliang sepai pi gihap di barat syana program kebakat panggajopi kerak program Lampung kihna kebajawan jepi man lakasi blay hakapor kandai lala jipo mustap di hap barat kemba pi tip ba mata sangkat do kat nisi ini yo ban reke ya ke Christmas makumta hakabede bat kani ka ayam Christmas ngidan man pasu jepi hakane ka step kabede bat kani hi yang ne program an penya di kong Felicita Sotun hakan ke program bila sengau ya ki jing ya kai lengkot berkumju ru ya ki jingwa ki hebret kin pun sengau sepi ki hebret ke manusia menta hakan program kin long Alvarin Nongrum Yufrasi di Sotun Elpiba Mary Mashra Novel ki Sotun Iban Saknam Mauri Balaji Thaba Mebarihun Mary Mashra Angel Thaba Pak Peter Mashra Pak hebret ban pentem ya ke keyboard hagi jing ruai inong irayan E.W. Binan. Dito mentaha barat, klam na paslam show rapor in charge kono iyakani ke program. Kastap kabasuk bakmen yepi ki hep baro ki bedan hangni bat kumju ru ya ki hep ki basngap na lagi jong ki yeng ki sam. Hagani gasngi hep ba ye kamat puson ne ka phang pedeng ka jongi ka long ka jing pen krea ya ka jing wan utrai jongi ba ka jing pen krea ba kenjam siang ya ka jing kha ya unong pet yang jongi u Jesu Christ shwa begini ya shakman ngas ngudei ba kini ki hab kin pen itu shwa ya la dia nga kerteng ime barihun Mary Mashra nga day iban sanam Stella Mauri nga kerteng i Angel Mary Thaba nga kerteng Elpiba Mary Mashra nga kerteng i Alvarin Ihun Nongrum nga kerteng i Fesi Dangdaka Sutton nga kerteng i Ryan E.W. Binan ka kerteng jonga kalong i Balaji Thaba ka kerteng jonga kalong Noel Krishalang Sutton Rapat nga kerteng Peter Walambok Mashra kublai shibunya pi baro ki haba ien kanie ke de kapor ke jingkemen beling ong kumta namar bengila pendap ya ki kam school jongi bat ngi am satang ya uso bengin yo khet kalong ru kapor ha ka bang ngidang up kmi lenti ya ke jingwan long brio u Jesu Christ dongin ya pengkre ya ladi hala ijong ibor baret bangin pediang ya kani ke jingwan u Jesu sa shisien syakani ke pertai Yeshua bangin ya syakman kini kihap kin aishwa kawai ke jingruai
Hadir katu ke jingwai kihap hang ni kila pen krea iwe iskit pengkot ibiadai bakani ka ayom pen krea ha ka balashim na ka gospel ulukas kalenong ka baar ka dekot ka benengkong ter. Hakata kapor, lami ka hukum na Kaisar Augustus, bantok kana samari ka putay baro. Yakani ka kana samari baningkong, la penlong dok Quirinius, ulat jongka Syria. Baro kilalet ban ajing kanyala di kasnang lajong. Ujosap ru ulalet na kasnang Nazareth, kabaha Galilea sa Judea, sa Bethlehem kasnang udabet. Ulalet ban ay keteng ilade mat kamaria katengay dek tien jong kabala pun kun. Di haba kila dan hangta kasni bakan ka kila pura. Joseph, ani ngasngaw sitam tepi, kapor imat kaladey yang ah. Ya nginya lewat yang basa na kebenta jongpi. Ba, petse ini ikme ila sngostam. Sobhase ayeng basa tang menta shimian. Ni tang ban pelula inya. Khe mdan jaka na kabanta jungki. Da ka jing diaw mensem, Joseph bat kamaria kilay lidno. Habaw lalet biyang siya kayeng basa kabaar. Ani wow. Kang, sobhase ayeng basa yangi menta kamian. Petse ikme ila sngostam palat isdailam se. Kapet iki baro arngot na kli hakajat da ka jing iban. MP, kumya pim dan jaka ni, bara ki jaka kila dablut. Khe yelet sa shawai pat. Joseph, nakabenta jungi dan jaka hang ni. Yang nyalet no syakiway pat ki jaka. Ani wow play. Jaring kan kidayat na kawe ka jaka ka bakham paji nasnang bathang ta kadan ka samasi. Joseph bat kamaria namar bakam laya chu kila rong hangta hakasam jangki marat. Bathang ta lakha Jisu padeng ki jingri jingdop pat jingkriat kamye. Ban beteng shu tunginya ngap ya kani ka wei ka jingwai.
Hadian katugas skit mentan, kini kihap ru kilapan krep hai la dia. Na ko benta ke jengwan jong ukun ubriyo. Da ko bapule ya kini kedekot balingkot balashim na ke jutang barim kumni. Hakmi, us unwan, ukun raja kepertai, mau unweng no ya kalingko long marau jongi. Kujing start bami nak sentur ubah kletam. Pakot na duduk setudo. Papenyat iki baro da kabor batiang. Tuan ban hikai ini, ya kalenti kujing husiar. Ko Adonai, but ko na yalam jong kay Israel. Mameu balapau hau Moses ha kading jong udien kentong bameding. Bat ubala ai hu ya ka an halor ulum Sinai. Aleh tuan ban pen emingi daki kti bakaner jongmi. Ko thiet ba jong Jesse. Ubayeng kum kalama khmat kipertan. Hakmat jongmi kis kinam not un play la kisenter. Par hakmat jongmi ki ma sima kindwai. Ale ban pelad emingi. Ale wat pen slam show. Ko shabi jong David, but ki bor sin shar jong ki yeng Israel. Mami uba play, but dan uban kang. Uba kang, but dan uban play. Ale banyalam no iki koy di, nakabindi padum, but nakasirngiw jong kajingyap. Kustep perngam, bapernay jong kajing shay bam jukut, but kusngi jong kahong. Ale ban penshay, yakitu ki basyang, hakajingdum, at hakasirngiw jong kajingyap. Kus jong ki hima sima, but kujing trang jong ki. Kumaudang bapanyasok away. Ali pen yo benriyo wa milatao nakashikam kakendaw. Ko Emmanuel, kus bat kunong tau anjungi. Ki baro ki kmi lenti yami kunong pen Ale ban pen emingi, ko try ko blazungi. Haba kasngi kalami hakabeneng, pensyo yos kis uba wan naw kupa, kumunang let kudrem na la kamra.
hab bein mentapan pensia sngau saya iweipat isket lengpat. Hakaway ka longyeng, ladon kaway ka kana, kabasa ringkat bala ka kmeki kpa. Kaderu ka kana kabakong husning, bat kabatista pa man leching mani. Kakerteng jong kane ka kana, kadey ka LV. Hakaway kasngi, hadin ba ka LV kalawan paning mani, kalaya kando ya uway urang ba bat ulaong. LV, ngako bangun bam jamiet, hayeng jumpi la syai, hagapor praba je janmiet. Ngakwaru banyak kendu ye mei ipa jumpi. Ke LV, Maria laj nau tau rang ba, bada kamen siem kawakmen, kalaya tu hayeng halaka kme. Mei, iwei mama in sawan la shai shien chingi, hagapor praba je, ban bam jamiet hayeng chingi. Hakas ngi kapabut, ka LV kalaki dang step nga bantre ban kata, ringkat panikme pagkakana tre. Hamar pa karampon kampakum ni lawan uway kong. Kong, snow bahasa iit ajing era pisaya nga, bangadan kam an thidaway ikon jo nga. Petchini kong, mentangan padan por, banyak ran pat pi, bangadang bun kampalat. Kia, sawan pat hakaway kapor. Kadba karampon leching mut kum ni halaka kam, klempoy perkat bakalade kapor janmit. Bat hamar kata kakalimat, lawan sa uway unongkrong. So bahasa kong, ay jumpa nga, ani, ngalat kan palat. Ba, petchini, mentakas ngi, unwan bamja uway brio hayeng chingi. Wat mangiru gen pat pame ay. Dikum nuken on ay bam shoy pi habang lapan kre na kabenta jong u. Kia, lanonang niya. Utaw nongkrong ulami nonang ta da kaching sosi. Ke LV pat top ka pendap ya baro ki kam barangsa. Kapor keranang yai. Kamensiem ke LV dik ke kende banyak kendo ya uneu riorang ba. Kapasya ka kendro badan ke baje. Kapor keladap artat pra baje. Kalasyang abet kemang hakam raneng. Pose enda kapor keladap prashi tengru yas ngau ee. Dap kandai bajeru dan manu rubawan. Kendit, hakapor kandai shiteng ladan kajing tia jengkang nasabar. Da kajingmen kalamare pemplay kajingkang. Henry kashempen ban ba shim dan manu ruang. Da kajing sopieng kalayas ngopen ban ya kawe kasur kabaong. LV, ngalawan hayeng jumpi, hakadur itu ikong. Henry pimsim kwat yanga, wat hapo yeng, nerap yanga hakapor bangadan kam e. Hakadur utu unongkrong, pimsim aching bam yanga, habang alatangan. Arsien, pilakan tat yanga, kublay. Bat kata kasur kala jano. Nakatay kasket, kahika yangi, bangimday ban pengkrea ya kaniya kasngi Christmas, dang ban internet ya ki yeng kisam, ni ki ay ki rong ki bashabar. Henry kam tam ngin pengkrea bahai la dia, ban pdiang yaw Jisu halaki mensiem jongi, hakani kasngi ka jong u, nong penyem jongi u Jisu Christ. Shwa bangin penkut, kini ki hap hangni, kidan kawai ke jengwai, kabanya tu yangi, ayu kidak Christmas, KRESMAS kimut, kum shibenta na ke jengpen kreat jongi, ya kani ke Christmas.
Kublay shibun ya pihak bait. Kibe benta ha kani ke program. Angit skem bangilayo jeng mentoy bat jeng hikai. Kumno bangin penkre bahai la dia shwa kani ke Christmas. Kublay shibun. Christmas basuk pat bangmen ya fi baro. Ketumtan peralok tangsap kalang ke program dalam pungki kena program kebiri kerbang bat ihap kibaret ba kujuk poinget ba pi ihap kibaret ki besangat ya kena ke program laki jong ki jeng kisam ngai ba ples nak shibun ya kitu kirama berangkat ki jeng duai ya do program la penya dai kong pelisita sotun kebede bat kene ka ayom Christmas ka bang nzut ki ha ka option tarik menta ubnai ki habret ki bleji menta ha program ka bamtan kilong Elverin Nongrong Yufrasi di Sotun, Elpiba Mary Mashra, Noel K. Sotun, Iban Salam Mori, Balajit Thaba, Mebarihun Mary Mashra, Angel Thaba, Badi Peter Mashra, Badi Habrit Bla Yarap Pentem Ya, Keyboard Ilang Irayan EW Binan. Berkatu mentang la peru syak bagot jong program dalam pung ki kena bamda step ya kana program la pembet penbang dalam jupi na station jong ka Kajvani Shillong ditat hadi kini siam yang pat hakate ka wei por kini kade ka Kajvani Shillong. This is Akashvani Shillong broadcasting on FM 103.6 MHz and on 347.2 meters medium wave corresponding to 864 kHz, and we are also live on the news on